Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. At-tauqidu ari ieu eta babuat mertelakeun tauqid bin nafsi au bil ainil ismu ukida ma'al dhamiri tobaqol muakkada wa al ismu ari isim ukida di tauqidan itu isim bin nafsi kulafad nafsun au bil aini atawa kulafad ainun ma'al dhamirin saratana make dhamir tobako anu metukan itu domir al muakkada kana anu ditauqidanana wajma'huma bi af'ulin intabi'a ma laysa wahidan takun muttabi'a wajma' sareng kudu ngumpulkeun anjeun huma kana itu nafsun sareng ainun bi af'ulin kana wazan af'ulun intabi'a lamun nganutan tawan nuturkeun itu nafsun jeung ainun ma kana muakkad laisa sanes itu ma wahidan eta anu mufrad takun maka bukti anjeun muttabi'an eta anu turut kana hukum wa kullan yadhkuru bisyumuli wa kilta jami'an bidhamiri musalla wa dzikru sareng kudu nyarioskeun anjeun kila kana lafad kila wakila kullan kana lafad kullan wakila jeung kana lafad kila kilta jeung lafad kilta jami'an kana anu sadayana bisyumuli dina tauqid syumuli musolan bari anu ditepungkeun ditepungkeun sadayana bidhamiri kana dhamir wastamalu aidon ka kulli fa'ilah min amma fi tauqidi mithlan nafilah wastamalu sareng barantos make para ulama nahwu sadaya aidon deui fa'ilahu kana wazan fa'ilatun kakulin kana saperti lafad kulun min amma nu tetep itu fa'ilatun tina anu umum fit tauqidi dina nauqidan mithlan nafilati bari saperti panambah mislan nafilati saperti nafilatun harus nanti panambah obada kulli akadu bi ajma'a jam'a ajma'ina thumma juma'a wa kadu sareng barantos nauqidan para ulama nahwu sadaya ba'da kullin dina sabada lafad kullun bi ajma'a ku lafad ajma'a jam'a jeung lafad jam'a ajma'ina jeung lafad ajma'ina thumma juma'a salajengna lafad juma'a waduna kulli qad yaji'u ajma'u jam'u ajma'una thumma juma'u wa qad yaji'u sareng rajin datang naon ajma'u lafad ajma'u jam'u jeung lafad jam'u ajma'una jeung lafad ajma'una thumma juma'u salajengna lafad juma'u duna kullin bari henteu bari teu make lafad kullun wa yufid tauqidu mankurin kubil wa annuhatin basrotil man'u syamil wa yufid sareng lamun nauqidan naon wa yufid sareng lamun maedahkeun naon tauqidu mankurin nauqidan dina isim nakirah dina isim anu dinakirohkeun qabila anu nampi itu tauqid wal man'u sareng ari nyegah syamila wal man'u sareng ari nyegah syamila eta ngawengku itu man'u anu hadil basroti ti ulama nahwu anu aya di Basrah wa nabi kilta fi mutsanna wa qila an wazni fa'la wa wazni af'ala wagna sareng kudu ngalap sugi
Fi musannan dina naukid dan tasniyah bikilta ku lafad kilta wakila jeung lafad kila an wazni fa'la'a tina wazan fa'la'a wa wazni af'ala jeung wazan af'ala wa intu akidi domirul mutasil bin nafsi au bil ainil bin nafsi wal aini fa ba'dal munfasil wa intu akid sareng lamun naukid dan anjeun al domiro kana domir al mutasila anu narimaan tal anu mutasil itu domir bin nafsi ku lafad nafsun wal aini jeung lafad ainun fa ba'dal munfasoli mangka ari itu taukid eta tetep dina sabada domir munfasil ana itu dzarraf wa akadu bima siwahuma wal qaidu layul tazama ana itu ngemaksud kaula dzarrafi kana i'rafa wa kadu sareng barantos naukidan para ulama nahwu sadaya kana domir bima ku taukid siwahuma tetep itu masalianti nafsun jeung ainun wal qaidu sareng ari ngayidan layu qaddama eta henteu dimistikeun itu qaid wa ma minat taukidi lafdiun yaji mukarraron ka qaulika deruji wa ma jeung ari kalimah minat taukidi yaji eta datang itu ma mukarraron bari anu ditakror itu ma minat taukidi halna tetep itu ma tina taukid lafdiun eta taukid lafdi ka qaulika deruji ari contona eta tetep seperti ucapan anjeun udruji kudu lebet anjeun udruji tegesna kudu lebet anjeun wala tu'id lafdhu dhamirin muttasil ila ma'al lafdil ladhi bihi wusil wala tu'id jeung ulah ngabalikeun anjeun lafdhu dhamirin kana lafadna dhamir muttasilin anu muttasil itu dhamir illa ma'al lafdi angin sartana lafad alladzi illa ma'alafdil ladzi angin sartana lafad alladzi usila disifat ditepungkeun itu domir bihi ku itu alladzi ulangi wala tu'ijung ulah ngabalikeun anjeun lafdhu dhamirin kana lafadna dhamir muttasilin anu muttasil itu dhamir illa ma'al lafdi angin sartana lafad alladzi anu usila ditepungkeun itu dhamir bihi kana itu alladzi katal hurufu ghairu ma tahassola bihi jawabun kana am wa qabala kaza eta tetep seperti itu domirin mutasil dina fadalah tu'id al huruf wari pirang-pirang huruf gue roma bari salianti harap tahassola anu ngahasilkeun itu ma bihi tahassola anu ngahasilkeun bihi ku sabab itu ma naon jawabun jawab kana am wa qabala ari contona eta tetap seperti na'am wa qabala sareng seperti lapad bala mudmarur raf alladzi qadin pasol akid bihi kula dhamirin itasol wa akid wa mudmarur rafi sareng kudu naukidan anjeun kana domir maharopa alladzi anu qadin pasola parantos narimain bisol itu alladzi akid tegasna kudu naukidan anjeun bihi ku itu mudmarur rafi kulla domirin kana saban-saban domir ittasola narima ittasola ittisol itu domir.
Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.